Audio Jungle. Ikaze makuru yacu y'imikino yo kuri uyu munsi. Ndagushimiye ukurikiye Rwanda One TV, ni by'agaciro gakomeye cyane kuba turi kumwe nawe. Ndagushimiye wakoze subscribe nawe ugiye kuyikora rwose, ni by'agaciro gakomeye cyane. Imana ikumpere umugisha wo twumva uri mu Rwanda nawe twumva uri mu mahanga, ni by'agaciro gakomeye nkuko ndi kugenda mbabwira cyane. Tujye genda twihuta kabisa, amakuru ni menshi. Tugiye guhera mu ikipe y'igihugu Amavubi yakinnye umukino wo kwishyura n'ikipe y'igihugu ya Benin, karangira banganyije umukino igitego 1-1, n'umukino ubanza nabo bari baranganyije igitego 1-1. Uburyo itsinda rihagaze rero, Senegal ni iya mbere n'amanota 12 mu mikino ine. Mozambique ni iya kabiri n'amanota 4, u Rwanda ni urwa gatatu n'amanota 3. Benin ni ya nyuma n'amanota 2 rwose yakuye ku Rwanda yose, nuko u Rwanda rumwe rwarikuye kuri Mozambique, ndikuye kuri Benin, 2 rirakora kuri Benin kabisa. Ariko abantu benshi bari kugenda badacira karutega umutoza w'igihugu Amavubi, bavuga ati rwose mu guhamagara habayemo ereri zikomeye cyane, no mu gusimbuza rwose mubonye Jihad akijyamo niwe nk'ahari w'igitego cyaturutseho. Jihad rwose akijyamo igitego ntabwo cyatinze kuko akijyamo ku makosa yakoze. Umupira wa mbere yafashe yahise awutakaza, kora counter attack, igitego rwose. Ku bantu mutarebye umukino, ndabasabye mugende murebe umukino, murebe musubiremo amashusho, murebe uburyo ikipe yagaraguritse we. Musifuzi yaje kongeraho iminota 4 nayo irangira ari igitego 1-1. Igitego cy'u Rwanda cyatsinzwe n'umudefanseri Manzi Thierry. Abantu benshi bavuga ngo nta kinago ngo ni umukinnyi w'umutoza, ariko yaje kugaragaza itandukaniro na Mutsinzi Ange, rwose baraziranye. Ombolenga yagiyemo rwose defense barayitanangira kuko baraziranye, bakiniye muri APR. Defense ya APR niwe ushize gusa Mangwende kuri 3, Mutsinzi Ange kuri 5, Kane Manzi Thierry, Ombolenga kuri 2 yagiyemo asimbuye Serumogo rwose. Amavubi abantu benshi nta cyizere bari kugenda baha ikipe y'igihugu Amavubi, ni ibintu nta cyizere abantu bafitiye Amavubi, ko nanjye ntakubeshyeshe Amavubi nta cyizere nyafitiye pe.